Uno, due, tre. Mi smo Hayavata film i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Zašto vodim? Pozdrav svima! Dobrodošli u 31. epizodu Cinemanije. Zahvalit ćemo se ekipi Hayavata Film na intro koju su napravili za ovu epizodu. Ako to već niste uradili, obavezno posjetite njihov YouTube kanal Guzolog. Kliknite ovdje da posjetite njihov kanal. Za temu ove epizode smo izabrali jedan komedijski short upravo od Hayavata Filma. Radi se o komediji Svi moji prekidi u kojom su zabilježeni raskid veza momka sa neodređenim brojem djevojaka i nedjevojaka. Ova kratka, ali jasna komedija pokriće mnoge aspekte humora, od tragikomedije, crnog humora pa do najjednostavnije one-liner komedije. Da, dragi. Mi koji gledamo identifikujemo se sa situacijama u kojima momak raskida sa djevojkama, ali isto tako se suosjećamo sa njima. Da, dragi. Tokom cijelog šorta smijete se do suza, a video je pun zapleta i neočekivanih twistova. U nekim segmentima humor ide i preko granice, ali zadatak komičara bi uvijek trebao da bude ispitivanje i pomicanje te granice. Upravo si, dragi. Određeni segmenti šorta su popraćeni priglednom i svima poznatom muzikom koja lijepo dopunjuje scene. Šta god ti kažeš, dragi. Džubi, džubi, džubi. U filmu Svi moji prekidi igrali su sljedeći glumci i mi im želimo da naprave puno ovakvih filmova u skorijoj budućnosti. Moja ocjena je 96%, a ovdje možete pogledati sve moje prekide. Moja ocjena filmu Svi moji prekidi je 88%. Između ostalih, nas i Hayavata Film možete naći na Facebook stranici balkanskih youtubera. Lajkajte i Facebook stranicu Cinemanije ili će Guzolog raskinuti sa vama. Možete nas pratiti putem ovih platformi, a u opisu ovoga videoklipa su linkovi za portale koji redovno objavljuju Cinemaniju u svom sadržaju. Dole u opisu također možete naći ostale linkove vezane za Cinemaniju. Ovdje imate prethodne epizode Cinemanije, a tu je playlista prve sezone. Naš dodatni YouTube kanal imate ovdje. On je pun komičnog materijala kao što su bloopersi, odnosno greške nastale pri snimanju epizoda Cinemanije, video najave, vlogovi, dešavanja iza kulisa te ostalo. Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao! Hello.